Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hang ne hadukan jongi. Hanong Po Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number. Pra iway layar not sau pra sansau. Lane pra lainyo arnyo sawar riunyo. Hadin arsnem balatung ya ke pastoret ke Papura, ke balatip kum ke narling nong ba pastoret. Ke bahap mapok ke riboy setngi presbiteri jong ke riboy sinod, kata ha ke arpo khandai tarik uyayong arjar khat pra. Kani ke narling nong ba pastoret, ke kentup, ya ki lai teli ki balang. Ke balang presbiterian Maurong, ke balang presbiterian Umkei, ke balang presbiterian Mausim. Kentup, ya ke kenhun balang ksek kenjon. Bat naga jing telun jong kapor bat ka jing dawa jong ki jing don kam ki babon kam tam ka jaka shong jing ilang perkhat kam bat ka jing bu bet bu renti ya ki kot kisla bat ki tiar kitar kan narlen nong ba pastoret ka bari ka wei na ki pastoret jong ga ri boy sep ngi presbiteri ka badang lung ha ka jing long pastoret ka bapura henry ka bla trei borba na ka bentaban peniaj bet ya renti ya ki kam hapo ka ne ka pastoret jong ka balang presbiterian ha ri boy sinat hapopen pa holor ka jing lenti jong ka pastoret Reverend MB Makri ubari pastor in charge jong ka ne ka pastorate ulapan kan mau ya katto ka ne ki jing ha ka jing ilanti kum ka pastorate ka barang thamai hapo ka presbiteri ulai thu da ka boong balajubu yaw sanyang na ki paj runget ha ki jing seng ba pher jong ka pastorate na ka benta banthit ya ka jaka bante ya ka office trikam jong ka narling nong ba pastorate bat na ga ne la nang yo banthit ya ka jaka bat kum juru ka jing ya tho ya tar ya ki kot kisla khando bat na kejingker khu jung play lengba ki sakri jung o lapan mangru ya kejing penmang jingrap na UMLA kathan uba Charles Marngar lengba ka special rural works program lanege SRWP kabla penmang jingrap san lak tengka bat menta kasngi ka khanyo tarik ujeleu arjar arpsan labu ya umau nong rem bante ya kete ka ying pastoret kabalong kum ka jingbu jingken mau bat syan on sedang no bantre ya ka kam haba ai singkren UMLA uba Charles Marngar ulong ba undang beteng ban penpoi yek jingirap kumunong mikmat pajba bat pentikna bag jingirap kin senang poi kebalong na kebentai ki pajba kathany bat om tang kata Henry na kebenta ke burom jong blay ban pentelun ye ki kam bat penyar ya ke hima jong o lapun pu penping bat penitanat ya ke jingpili ya omong nong rem da ke jingrwai jong ki khun samla Hagani kesingin alor ke jingdon jong ba Charles Marngar ubri UMLA kathan kumukongsan ubal penmang ya ke jingirap sya ke pastoret laidun langru pastor in charge ke pastoret Reverend MB Makri kinong syarai balang kinong ilam sinong bat kiwe To kani ke jing lenti jong hakabidi ban poi perkhat bandon la ke jong ke office trikam
jong kanarling nong ba pastoret hadin arsnem habalatung ya ke pastoret ke jongi haka art pandai terik jong tunai April jong gasnem ar hajar khatra te ngilayo ban poi perkhat ban bu ka wei komiti ban ngilai kerteng ya ka building committee te ka ban perkhat na kumno ban penyo ya ka office rikam jongka pastoret ke distrik ke Tekupor te sengongu ya ka balang musim ka bala penyo ini kena kecaka ka bal ai sengu bahai sya ka pastoret i kena kecaka krem da keng ya ka dor bat ka bor te nilayo e kalat rengkat da kecing ya don bentalang tinong syarai gi jongi adu banayo e ke registration ro te ka jingya lenti jongka kam ngirang yang nakasnam sya kasnam ngilaya ki handingim poi CHA namar baka statistik jongi kadang duna bangi long hi ki baduk ka jingyo ka jingkon kendrei play la pli ni kalat nakapo sekapor bangi aingu yo play mo ba hagi snam ki beladap tu ki live snam soft snam ki beladap usen yang sekene ka phone ka long na ka banta ka jingeseng pai ba ka jingeseng sipu buje kan lek sekene ka phone jongka ying office pastoran tapi hakan ni kesnam ajak pesan ni aingu yo blay bau pai lang kidil ket po jang pastorat klesiam da ko ka sur ba kata ka long ban yo sisni bela uno belanang bela na bro lai tli ki balang ban yano sekene ka phone te ni ngamla ru klem da ai kublay ba jing sungu ko kerpang ro ai masar KL ndo bolong usketeri jong kene komiti berbula tre hala ke jong ke bor bolang ii kene kenang rim ke bangdon mentaru ke jingelam ke jong i ba ke jingedon mentah kit khot barong te ha kene kesni kalong kesni ke bakrau ke jing enti ke jong i tak hadu kene ke bor ba nakaliang jong ke standing komiti ro ngai island nak ke pastor ngai island i kene komiti panuat i kilat kilenti haji rukom lengba ki simat gino ki bedon mensim men ai kelut sekakam ke jong blay te hagane kesni iyo sibun habang ila kontak barit te dak boburom ngaklem yo bani keren ba di emle jongi senre barit la sai nga senya be te hangkat dia ke jing don mentah te kini kesni bedon hi ke jing pular nakaliang jong emle bedon burom ki jongi lengba ke yo tien nai ketri te iyo te kini kesni aga kerteng ke jong blay pa blay pun ban blay mensim bakoi dan kejing sekia perkhat kejing ekran kalau kulari ki menyerap nak kalian kejonga batsyan kin sayo ya kepisah ke bangla penbang nak kalian kejonga kepada sanlak dan kasuah kefasih Gede-gede kan first phase, nawar kau first phase ni tu awal ni, nawar bayu le se idang dan kam ngalaman empat second phase. Gede-gede ke ba pernah ke Tekupor, dia ngalapet mana le nak kementapan snaru iman ke adwa partai kedang dan kam berarti kedang dan kam. Dia beri begini kan saya penbet, Islamnya keren, penbet ke banglapan le, dan taulan penyerapan ti kampen he susu. Namar ba dak laksana la shai ke yin pastorit dan kam ke parking hang no ban kali ban kali per komentator dia ti kum bala sungku na ke jingong ipun mesan ke balang ma na kalian ke balang dan la care fencing ni ke yin mane mudan don kali dia ke ban watching school kemudian balak kum no kita kam ke cekah ke kelut la sebentar ni ke yin ke pastorit ke jompi ting sungku ke jing don kam jong ke pastorit ke jompi ban penya gi kam ki jam Bambu iki kot kislah jong ke pastoret kidon kam dese manobat kitmo ngi hak distrik ke Bangadan ngilala batai Beijing distrik ke Paher but hak ju ke por iyo ban pelong ru ke music school tema phir lele se ni ke counseling center ke music school idan ki wai jingdon kam ki bakum ke pastoret la se finsa don kam ko wai singi den kita kadawo ngi phi bangala shu kren pa Sela dah blay dan ibet ban ai kalah yang apa kan, ang biar kita mensyukuri
anang yo susu kalak menyerap nak benda jampi dia kendiat akan ikupor orang Muslim agak bedai bat ka pastorat ke jampi ni eskuat manong banai ke jengku kerdo ipi bat kini ke jengeram ke bangeram sekepala itu ipi mangadon ke wei ke berkatan kano ke balang ke badan pok konsumsi nasib berkat kumno mengan taulan igi si santi igi jingi sengen teh igi balang da ka bang berkat balang ada ki balang jomi ikon samla ki jingi sengen teh ke im lang salam kala im ba ta ka dei badan ha ke jumut ke jeng berkat ke jonga ha ka bang yo kalat banyiram tau kilang kilti banyiram ya ki balang ki badan pok ke pastorat ke jongki ke pastorat ba igi balang ki badan pok ke konsumsi baru koi. Na persyang kat bala kebut kebor ke jonga. Kamtam habadan giji seng skua bani tu ipi ni. Habadan kano giji seng ngam junut makana. Ngam junut banong em. Habadan kam gi balang. Giji seng gi babon ngitu. Senang kawan pok pastor jopi kapan penyang giji seng presbiteri. Ga balang ke. Kejingkit ke bangaru ngahapan yakit lambat pi. Kamtam kijing sen presbiteri la kadai CE ni on presbiteri la ne kijing sen presbiteri kijing sen ki makam he ki bangam lalai ban kit ban ba la mi fi de na galeng jonga kula tan ko ni ni dan lambat fi ni trelang ki nong sarai ki jongi pastor ki teman besan ki rang ba palang ba di fi ke pastor di bar ko kani kadai tam kijing sedang kendai ki kam ki babon ki ba nginang trelang ni shikmat ni dan lambat fi dikenal lam ha kijing doai ki jong fi boleh unang ai boru ya na pangalap trai pan syukri na ka benda ke konsumsi baru ko ide kini kesngi ngadon ru kini kecing ai sobha ke ba ngila ye keren la kham ka tu ne por le se la kham slam kendian diki samlah jong ke pastor itu soi e le se la kham slam kendian ke dan kini kecing dom kam jong fi na ka ta ba pinio ban pendon kam ha ka bertai ikot kisla le se kecing dom kam jong ke pastor si union le jong fi dengan lawan rah menang dengan laptop, ban ICP, ban IP CP, dengan kepuan kod yuno, dengan presiden, jom.